أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي آية الأحكام السلسلة ترى مريم واحدكم أما جيفا آية كي سورة البقرة ستيك ديواناي كرين أومن واحدك فاني سورة الفاتحة يا قوله حكم تكابه قطم دي أرغون بنجي مي سلسلة كي كيت قرآن کے خريها آية تك تفسير کو آية تو كن دبي एक ही हिकमत का फ़ायदा तनगा हुरिया आयत तक तफसीर कुरुमुगे मी सिलसिला फिलावल तक नु अलगुमें बलमुंदानी की कुरान का हुरी हुक्म तक आयत गुतुगा इल्मरिंग तफसीर आयत अहकाम तेरे इख्तियार कुरबा फहुरी आयत तकुगे तफसीर आयत तक नेगे बाय फिगु हुक्म तकाबे एकतुम सूरतुल बक़रा के आयत उतरें आम उसूलकुम बला फ़ियम एम फ़ुर्तमान फ़िगु हुक्म ते गुतुगा तफसीर आयतुल अहकाम का हुलूरिंग नंगो अफ़वा इंग आयत में अल बक़रा के सते के देवनाय अदे आबिदिगन सते के तीम बनाए में आयत अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही कुराफ़नी वत्तबअू मा तत्लु अश्शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलकिन्न अश्शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िल अला अलमलकैन बिबाबिल हारूत वमारूत वमा युअल्लिमान मिन अहद हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फ़ित्नतुन फ़ला तकफ़ुर फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिहि वमा हुम बिज़ाद्दीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरऊ बिही अन्फ़ुसहुम लौ कानू यअलमून देंगे अभी आए वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैरुन लौ कानू यअलमून मी दे आयत अभेगतु और मुबाहदकर में आयतुगा मी दे आयतुगा खास कफुरतम आयतुगा मी वाहदकनी सिहुरुगे हुक्म तकाबे मी आयतुगा कुलेगिम व माने की वत्तबअू मा तत्लु अश्शयातीन अला मुल्कि सुलैमान एबामिहुम एबही मितांगा मुराद की यहूदी तबावी एबामिहुम तबावा कम गावे मा तत्लु अश्शयातीन अला मुल्कि सुलैमान सुलैमान गुफानु के वेरिकम गुदुस्सरुगा शैतानु एबामिहुम कियादी ओळुनु तकेच्च एबामिहुम तबावा कम गावे शैतानागे कियवेली तका शैतानागे कंकमं एबामिहुम तबावा कम गावे वमा कफ़र सुलैमान सुलैमान गुफानु काफिर वडे नुगन्नवे वलकिन्न अश्शयातीन कफ़रू एहन एकमक शैतानु काफिर हुई युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र एबामिहुम मिस्तकुन्न सिहुर उगन्ना दिकमट वमा उन्ज़िल अला अलमलकैन बिबाबिल हारूत वमारूत अदे एबामिहुम कियवा उलुने दे मलाइकतु कम गावा बाबिल गा दे मलाइकतु कम गावा हारूताई मारूत एबामिहुम कियादी उगन्ना दे तकेच मी दे हारूताई मारूत के में तफसीर का इल्म और विदाल का बसूरत उतरेंगे में सहा रंगड़बा की ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए कौम का अहल वरिंग इम्तिहान करे मट्टका एबामिहुम सिहुरु के कंक उगन्नवा देवम फोणुवे दे मलाइकतु बाबिल का अहल वरिंग वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन ए दे बेकलुं ए दे मलाइकतुं एव्वस मीहका ए सिहुरु उगन्नवा दिव्वा कम गानुवे हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फ़ित्नतुन फ़ला तकफ़ुर तिमम्में वाकं कशवरी तिबामियुं इम्तिहानु कुरव मट्टका
تبامهم قبل لو متكا مع الله تبامهم كرمت كروا فوا امتحانك فهي تبامهم سحر مغنيكن كفر نواشه مفدين بدالو فانوني ابس ميهك اتكيت مغنوا دبا كم كانوا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فهي دي ملائكة أريهم دمفرين ديتر دركو وكي قرآن اكوك إبامهم مغني أولوني وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الله سبحانه وتعالى إذن فلايكم منوي إبامهم إيك زريعين إبس فراتك جلن دويني بايكمغا إبامهم نوي ويتعلمون ما يضرهم إبامهم دسكوك أولني إبامهم جلن بان تكتش ولا ينفعهم إبامهم إبس لابي منفعين إن بان تكتش نوني ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق إبامهم إنكي كشور فاوي أخرى حياتك بدلوغا إبامهم إبكالي تكت إيج سوبون إبامهم إبس كالا هيوكمك نصيبك أخرى بحياتك نوي دنيا جدومتك أخرى بحياة إبامهم بكال مدلا فاسايا مدلو دهيوتكما إبامهم دين ديفا إبامهم دنيا بيغنن دين بكال الله سبحانه وتعالى بشريعة وحكمته إبامهم أتوقع إيمان كما توحيد كما توري عقيدة إبامهم دوكو لي إما إبامهم أي كشور فاوي إيج سوبهم أخرى حياتك إبامهم إبس نصيبك هيك نواك ولبئس ما شروا به أنفسهم إبامهم نفسه إبكالي كمك نباكما لو كانوا يعلمون إبامهم إكن دندكم غوانمه إما إبامهم نفسه عقيدة يا نفسه الدنيا إدما إبامهم بكال أي إبامهم نبيعه شيطانا يا بابا لبونو مانك شيطانا إبامهم نكيادين نبأهم با تكيدكن تمنّن مدسكورني إيك سوون إمم كفروا كما إبامهم إسلام دينو بيروكن دا كما أدي إبامهم نأخري وحياتك نصيب نك إنجي إنجي تبى سبامهم يقولا كنتوجه نبأهم كبروا كم ميتانغا بيان كراف ولو أنهم آمنوا إبامهم إيمان به واتقوا تقوى بريء نما لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون الله سبحانه وتعالى حضرتهم إبامهم نبوا بدوهم با درمايا ثوابك بدوكم بدوكما إبامهم إكن دنكم غوانا ما النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إبامهم نامين ياس إسلام دينك دعوة إبامهم نياس ده كريم بس الله فور رسول بيكلون دعوة أما دعوة إيمان به كفراي نبأكن شركك إمها كم دوكك الله كم رجوع نما من الله حضرتك وني بدوكم با درمايا ثواب مي آيتك الله سبحانه وتعالى مي بيان كرا فوني شهرك واه كدي إيك نبأكم دوا أومن مي آيت آمك نظر هنگا لما فينو ورقود حقيقة الله سبحانه وتعالى إكيك قوم تك ورب بدت امتحان تك كرمت كربا فوا ميستكم امتحان كرو متكا ملائكة ترين دي ملائكة مدور كربا إبامهم unganigen kufur wedafata echek man Allah ungannawa devvi ebami hunnan unganmugo nubakam bayan koddeba misam bayfara suwalu feidane ki vehiye faafe kurak kufuraka ara ganna malaikatun e ara ganna ne goy malaikatun medwari kuranot malaikatu kefatake me kuro faneto Allah subhanahu wa ta'ala ka amur fulotaka kiyaban terivun ei malaikatun maqsadak man Allah ufadda fa maqsadak ibekonnaki ekalange uradum gebes ikhtiyar limfa bain la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah kore amur fulaka ebamu ebekalum uradi wade nugannawane ebekalum ekalange korabwa komme amaraka kiyaban teri wada
එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානු ඉම්තිහාන කරව මට්ටක කණ්ඩෙලු විහිඳුගා ඒ ඉම්තිහානුගේ මක්සද් හාසිල් කරම මලායිකතක අමරු කරවණි ඒ මිස්තකුන්න කියා දෙමුම අධිහම එකුග එකමකී නුබෑකමෙක්කම නේගානිකමෙක්කම මිකංකම්ස් බයන් කොද්දෙමුම එමෙම ඉම්තිහානුගේ මක්සද් හාසිල් කරමට්ටක ඒ කමුගේ රංගලා නොබෑ බයන් කොද්දෙමුම ෆෝගා ඒ මලායිකතුන්ගේ කියමන්තරි වඩා ගන්නවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එවේකලුම් ෆාරගවස් මිස්තකුන්න කුෆර අමරු කරවේ කිනු කුෆර ගෝවාලෙ විස්නු එවේකලුන් කියා දෙවි මිහා නොබෑ කමකේමි මේක මක්සද කී තියබෑ මිහුම් ඉම්තිහානු කරවුමේ මේ උංගෙනිගේ මේ දස්කොක්ගේ මේ හදාගේ මේ අගත මුලින් කදේම කාෆර් නොවස් එම ඉම්තිහානුගේ ෆේල් වී මිහුම් දස්කුරි ඉම්තිහානුගේ ෆාස්සි මිහුම් දස්නකොක් එකන් දුකල්ලි කුෆර් නොවාමේ එම එබේකලුන් හක්කුගා එයි මෑන් අල්ලාහ් කරවේ අමරුෆුල එබේකලුන් කියමන්තරි වඩාගති ඒගේ හගීග තෙදුර වල බෙක් එබේකලුන් එවනි බයන් කුද්දවා එබේකලුන් සියොර නොහද්දවා එන්නම සෙබේකොන් එංගිෆා හිසාබකි ඒ සියොර හදානේ ගොත්ත මිස්තකොන උගන්නාද නේගේ තෙරේගේ මිත බයන් කුරාෆ කමයි දෙම ෆිරින් දුරු කුරුම්ගේ වාහකේ දෙම්මි ආයතුගේ හුකුම්ත කාවකම නසර හින්ගාලාරුගා සිහුරකි අස්තු කෝච්චෙත්තෝ ඒක හගීගතකි කොබෑත් නොද හගීගත සිහුරක වේතෝ නොවේතෝ ඒ ඛියාලත්තෝ ඒ මීහුන් දක්කා වාහකෙත්තෝ මී ඉල්මුරින් තිරේ වර ෆුලාදාරක බහුස් කරේ කොන්නක් මවුමුන්තරේ මිහාරස් මිස්මින් ගබූල් කරේ මිකාල එකේකි කන්තත සිහුරගේ මවුදු බයි මේ පුරාන්ති වන්න සියර් ගබූලෙන් නුකරමස් ඒ හගීගත නෝනෙස් ඒ හගීගත වායිච නෝනෙස් ඒ මිහුන් දක්කා වාහකෙස් අරේ බෝගා සිහුරගේ බහුගේ මානේක බලාලාරුක මිෆෙන්නනේ වංහනාවේ ෆොරුවෙගෙන් කුරා තස්ීර වංහනාවේ ෆොරුවෙගෙන් හිඟා කංක ආම්මු ගොතෙක්ග සිහුරගේ මානක මිහිමෙනි බහුගේ මානේ බලාලා ඒක තිරේගා එහෙම මානත උතරේගේ ඉච්චෙන් හලාව කුරුම් ෆසාද කුරුම් ගඩබඩ කුරුම් මිකාල මානතගේ සියුරුගේ මානක ඒ බෝරේ අරයි බෝගා වාරිදුවෙන් ඇස් දෙන් ඉල්මුරින්ගේ ඉස්තිලාහ් තක නසර හින්ගාලාරුගා සිහුරුගේ ශරයි ගොතුන් ඒක මානේ ඉල්මුරින් ඒක මාන පුරාව ගත්තක බලාරුගා සිහුරුගේ මානක ඒ සිද්රියාතු ගමානකේ බේරුසුන් මහසූස් ෆෙන්න එච්චෙ නෙත් මර මිහිග්ගගේ ජහාෆිය මිහක තදුවාන ඒ ජෙහි ආලතෙන් ඔන්නාන කෝරාණී වෙච්ච කෝරාණී කතුල වෙච්චාම් කතුවලිය වලී වෙච්ච වලිය එහෙම එකහල එබ්බස් ආලතෙක් නැති මිහක තසීර කුරවා ෆොරුයිෆාවා බාරේ ඒක හගීගතෙබ්වා එච්චෙක් බය බේකලු මීගේ තරේ බද්දවාෆි බවේ ඒක හගීගතෙන් නුවා එච්චිස් ඒ සිහුරුගේ තරේග සිහුරුගේ මානයක මේ හිමෙනේ එහෙන් නම ශරයි මුස්තලහ තක ශරයි ලෆ්සතෝගේ සිහුරුකම්ග බේරුපුසුන් වාරිදවෆාවා එහෙන් නමස් ඒ මේ හුකුම බලාෆියම් ඒ නුබෑකමෙක් ගොතුක නොහිමෙනේ adi ega minuba tasir nuhimene kankambe sihuruge terega ilmuringe mai namuge terenge bawaddawa inshallah inna minal bayani la sihra bayan kurumuga waruga sihurebe mane ki kurmati ge wahadak inna miha not tima kurmati ge mukhatab qura miha ech bayan kodde uslub andaz enege balagat tirikama fasehet tirikam मी अनेकागे नफ्सुगा सिहुरुगे असरुफद मानेकी वरवरुगद असरक कुरुवाच एको मितागा असरक गेन्नवा वई हदीस का बयान कुरावते इन्न मिनल बयान लसिह सिहुर लफ्सु गेन्नवा वते हेनस मितागा सिहुरुगे मुरादु ए तअसीरेन अनेकागे नफ्सक कुरा मीना बयान कोद्दे मुग बलागत तिरकमा फसेहत बितागस मी लफ्सु मानक करवे रंगला प्रश्न बाकुस ए मीहो कनकायगे नफ्सक इच्छे कियादी एना वावद्दाली नुबामगकुं को वेच्चियाम मरन नुबा सिहुरगे जस
ena waveddi meenage basmagu ga huri furihamakam ga sobun e foni wahakaga ena ega awaga ena jess nobe අනෙක්කොළුන් කමෙක් හග්ගු හගීගේ මීහක බයං කොද්දිනුගා ඒනා ගොරි ෆසේහෙත්තරිකම බලාගත්තරිකම උසොම් අනකායන් ඒති ෆසේහම් විස්නි ඒනා දින් නසීහතුගේ ඉර්ෂාද් අනකාග නෆ්ස රංගලොක්කො ඒක අසරු ඒනාගේ නෆ්සන් ඈමා ඒ වරන් රංගලො තසීරෙන් එහෙම බිම මිතාංග ඒ සිහුරුගේ ලෆ්සුගේ මුරාද් බේනු කුරා එන්නමස් ඒ අලගොන් මෙන් haran halal ko muraduga sihuru hediye puna maane ennu ekon sihuruge aammu nafsuge terege bekolunge bore miwawat gecchi shamilu agotak mi ta'rif gennawaf rangala anurangol hagige wakanta hagige nuwakam kambes aammu ko metere wanna goda sihuruge maana e bore ilmorin gennawaf demme masale ki sihuraki hagigate wa echetto ni masala ge ilmon dakka friwa ka nazar hingala roga sunna jamaatuge ilmurin garayaki adi ummatuge nisbatun balafiyam gina bebe fulun gina ilmurin garayaki sihuruga hagigate wak te faharage vedana agum mita mi darus tereng engen daane huriha ecche sihuran hedima huriha ecche kasaru nuhorvesta enunto maneki sihura ek hagige maana nuwes daane huriha ecche sihuruga maana ga maana koffiya ek magum me baba wakiko kiyalima mege terega kobaka mega algon men ega asar wegen en rakka teriwanje e kufurabba en algon men salame wanje e jehuni malgon ruqiya ko salam wanje bayki kobakama adi mege terega nuhimene ehennam sihuru gotuga bahuge gotun adi shar'i gotun lafsu istemal kure kantate kobakam bes engen daana muli mawdu ek algon men kiyali ema gina ilmoring no adi amuko balafiyam sunna jamaatu ge ilmoring ge mazhab ki bay bekalun ebur sunnata nisbe kore bekalum sihura ki aigite wache no ne bone vesenne mes awona pod gabu kurweni ei ehem maanegga sihuru kogge nuada sihuru ge terega hinga bay kankam ei makara hileto gotuga sifa kurave kankam nisbe kompoda beleveni ei sharai nasuta gawmonde be fene mega hore hagegettaka meya kore farwataka mi kankam ebe dehe bodde ei hagegete bachik egoto ilmere bayan kura fani hagegete bachikama eggote ki ebbes alatek neti mane ki beenu kore wasilate neti kura asaruge bawaten ebe himene anekkolum ආලතික ජරියායි නුවත කායිනාතුගා හොර එක එක එච්චිගේ තසීර් මෙදවරිකොම් ඒ ෆලපුතක්කම ගාවියස් අදි ඉරුහන් දවරුවා වෙක්කම ගායිනමසේ දවරුවා වගුත්තක්කම ගායිනමස් එක එක එච්චිගේ වගුත්ත බේනුන් කොග්ගෙන් මීහුන් උෆද්දා නුවත අනකාගේ සිකුඩියන් ඒ වගුත්ත ගොත තසීර් වාකම ගබූල් කො දීගෙන් අනකාගේ නෆ්සන් අසර් කුරවා බයිකාල කම්කම සේගිතරේගා ඉල්මරින්ගේ බයන් කරවා හිමෙනේකම් අනෙක්කමකි කුරිමති ගොන්න මීහාය විස්නාදේ ඛියාලු කොද්දේ මන්සරෙක් එච්චෙක් අනේකා ඒනගේ නෆ්ස කියාදේ ගොතුම් බද්දාදේ ගොතුම් කබූල් කොද්දේ ගොතුම් තිමාගේ නෆ්ස හගීගී තසීර් දෙක කුරා කමුගා වා බාවත්තව සිල්බුන් මේක තෙරේගා ඒ බයන් කුරා ade rayaki mu'tazila innai bike sunna jamaatu ahlu warin giterein bay bekalun garay egiterega shafi mazhab ge ilmu warin giterein bay bekalun adi abu hanifa mazhab ge razi adi zahiri mazhab ge bekalun vidalum fave sihoraki ei hagigate ba echenu ei awona babu kurweni ehem maanatake ei migota balafem hagigate nowa maanataka balafek mane ke ei फाड़ फाड़ोगे ख्यालात तक एक तरह के बेफुल गन्ना बाय मिसाल का कुरिमति गावमन्न मे बड़ जादो गोतुक मे फेन्न बाय कंक मिसाल कुरिमति एगा मीह गावमन्न मे दक्कनी दून्य कतिला मंज दूनी कतिलाव बोबुरी कोल्लाव एक्कोळ बो अनेक्कोळ दूनी दक्का फिरकोळ मे फेन्ननी दूनी ए कतिली दूनी उदुस्साला गंदा कुरुवत्ते बयक मे दक्कनी ए मंजर वेन्न फेने एम मेबेकल विदालवनी
aslu haqiqatuga ei haqiqate nune marufa atakidna diruwen Allah subhanahu wa ta'ala bisfarat eka mi hadari makare ena me gengwani katila eddunya katinula an eddunya katila duni katila he watar kalla onnani irpolom katinula duni dukollima duni udussagen datane fennani mi humbune me sihore ega haqiqate be ei haqiqate nune e khiyal eka mien algonam mekine ammuko sihorannu ndotto far mi qiyaswan komugote bes diri marufa wa achenno diruwen Allah subhanahu wa ta'ala nune ei kashorko den miha midenne makara hilen hadagen oluwalagen dakka dekkumeke ehem wima ei khiyalek mihun migata dakka kantatten ei hagigete wa kantatege nune ei khiyaluge terega himene kame migi terega ebekulu midalwani Musa alayhis salam ge qawmuge sihorwari Musa ge faana dekke es khiyalek ayukhayyal ilayhim min sihrihim anna tasa emihun ge sihurum mistakunna khiyalu kurawune ei dua echi take kuntu de Musa ge faanuge qawmuge sihorwarin edekki manzar ebem bunani ei kommes baawategge maaddayen e harfa gotuga hadaafur echi etere alafa uriye den echen hunu kurima kolokol dua baawategge maaddaya kawone haraka kura baawategge maaddaya kawone argumentere sebure kar chemical dotto etere echi edi hunu wima kolokol duwe fume ariyare ji mihim waakala chemical te mekala komes chemical engalage hunu kokken dekki manzare kama Musa gufanu sihoren edechchi kise Qur'an ge ebune emihun e sihurum anekaga khiyal kurevuni e dua kama ekam asnu hagiyatuga duwani kinu yukhayyalu ilayhi takhil ge me bekal vidalwana vitamas sihuru gwa bayan ko fai khiyalik hagiyatan ko Musa gufanu illi asaqol asnu hagiyatuga asaqol harfe ka badalui adi emihun edekki urihache es harfe as kali mehun negoni ei sihoren wekanu vidalwoni ei khiyaluge tereke himene kala de miga ane sihuran nispek kurave echi au kurin den nefade bangechi ki khiyal ei Qur'an ge bune ei khiyalek mihunge sikundiya baddadi gechekka eggoteki sikundiya baddanya eggoteki kurin den nevihen mihege atuge haraka atuge avaskabo noniya mihe takka jaadu ko mihen nubako ge visne got dakkati nubai farwagoteki eng adotake tankolen avaha kurimatiga emburam ferima sawduma nahiwe echi haraka kurani hemmes er tv me fenda manzaraki sastu baar photo take e photo ane photo annam ferima aguma nahiveni kolokol duwa enno photo ge gandake echi kurahabes algumen gandu mihen ukali mesfena duwat kamastoge duwani kinu enno baar photo take kulli mihen ama algumen kurimatiga me fennani inna miha tiwanna menna wagutun haraka kurati ene astu hagigi manzare e fennan eka mastaki hama photo take tartibege menama balamiya mehewani ei hama agume misal tv badar sivani tiwanna hama kudadorako miha ko balahem balaniye ekamo ei bawaru photo take anaka nagul koddeni kurima ene mehewani hama e miha sida tiwanne haraka kurati fennaniye komme haraka take photo take meden bakiwara ko photo avasujja agumane wane haraka kura ema ei aslu none ehennam sei fenna khiyale anebeki anekotaki dekka ecche khiyale anekaga sikonde wadda deveni jinne shaytanam meduveri konke ema haqiqaten nen ecche shaytanak meduveri kon anaga sikonde wadda difan jinne shaytanam mehaga sikonde akule anika dakka manzare ei mifar echi hada mihun kahirunna shaytanunna bidwene golifa emihun wakechen hedima e sormam mi dakka deni sikundiya wakechen photo ba mikulani jinni shaytan mikulani sihurwari anune yam kahinu miha ena wakeche hedima ena ebbasse fatibe shaytanu ena kurmatte bayaka bolam mi wadda deni waki manzare wakech dakka deni mas astu ebefulu vidalwani e khiyala kare ewani ei shaytana enaga sikonde waddade echcheke waddade anekkachki sihuro gotuga ebe pulum vidalo fani detere jessu misal mi den argumenterega sonnakame mi ekak anekaka detere jessage nune makara hilen hadagen ei tima lipfawa khassa ilme gotuga bare gotuga mihunna dakkadunu misalaka
deetar jessumuge terega mega hadisa ilme naqulu kurwa miheka inde ngulunu firi henek miheka inde ngulefa eena devana kawanya mikuran furta miha indefa devana ambaka meena devana ambaka enima furta miha aamu tobiyata balafiya uligatu agadima masala je godima dimam den eena mihonnani komme gotakum vies aneka dubwala vetu aneka mizanu me manzarun aneka nattuwalan komme goten atams eena nuniyellagem bes esfina jessagem bes eena hasidewari bes ten atu jewon komme gotakum eena me maadaanam beeru kollum ge siyasatu bay me molani algon men terega aammu komme mashhur fa ibaratun battashige effali kage unnaka penmen enu ekam hadis ka mana kura fe ekam ei tima battash ekko kaambegen tima ga anen ukhta deterege uniyellun ei uddawana kamennuk kommekas mikala kamellaga tima bayemmi mismin karek dani kihenetto den anen ammiha miton beeru kolla ekotaki kommes ka den sihoren hadare ke nukran dotto kommes kame koddere timanne den ena hadane sihorek kame pandit ekkam coach ekkam aneka kanne meena massene kommechen hedis meena benumani madan abodo sene gonna ena pulam danu huskonna abodo ituru miyek dandalla kaw den miya ko mediye e ang furta ammiha mediye doshi ammiha mediye mihek kare gospuni me timanne firmiha miye kaide fi ehma ebaje timanne kommes kal kame kam kodde de meena ki war bobodo meena me ada gotaki me firiyem meha kare ga meena anghem meha kare ga meena bonani devana kaanu kar anghem meha kare bonani kalege firimiha ge lobi kale barabar furihe me libeni ena ge tumbuli kara tangule karen ting isteri kandala geliste emda sihoreti hede evaswas ene difa firimiha kare ga meena gosni bonani kalege mi ammiha ki kale avaran nuniyella ngole miheke ena kale gaturu kolla rawa eba katilan eba rawa narmodi dekolu jas rekon firhem me nida bobba anghem me tilehi fagen gos rezer tiluneke algumen me tile kiyanne ko mes kurafe ifangos tubuli daru karukaren istette kana ulungani firhem me helewunima ene kashor wejjekkala sihurwariya ebuna miha muneti sida wejjekka mermodi ene bune kay angunu kale marange bole ene kale katilane ene nidabo ama meon ai tilehi wa katila ekam midetis mi kulunika mi buna me dekolon kule famot anaka ganne ga wanu mina rulias ke magutun tedu ekkala sihurwariya no te miha erevi miha kanta himmat changas angemme gaturu kol entawan rega nidafova ena gaturu kollan amade ituru goten onnadu gaturu kollima anen hemmiha beenum vikantan hasil wejje hemmiha marwejje devana kaanu kuri hemmiha maraya miwes mihun sihuru gotuga kommes kame kof mar ei rawagen deetara jesse ankura kandu ege terega tantanu gecchi waluduma kankam emihun amille kuruma koffa waludava kanka egota hingava kommes uche rongengal apkiyawa meenitene konnane rakkula kotelege meenech ena waludi meenenge endu potolu ena waludi ena amurgoge guri eisam ferige meena war mati meheka mewani tanta walula funne echi batta funna kaachi meenita onnane walula konnare mita onnane aafale orange onnane kodeyyen onnane boyyen onnane meeneche onnane kiya ehuriya echi kiya gos konner kihinen enen enguni mita meetu ekka eisam ferigen ena bunima fasa wasteni ena bunima rufiya wasteni engos emissu mitbeni wara boda mihunge bolutere min sawaruf miwes mege terega himene ekeki makara hilatuge kantat denhama yaekuga insana ge nafsaki wes insana ya parak ginefara nube asar takkurach hagige asar misalaka me ruligade vejja enaga asluhunna baram bure enaga baroseba gada fahun rulmaduwegen etchen kondallaga nugandeve etchen ena ruliyasonna gadege ora vellama ema nafsak an ihsastan e nafsan faadu ga asarute ebo kure
mige ilmorin bank par misalaka bimmati ga ala fonna dandiye mara himama dandiye adi sida bimmati baba neta stankola macchen hilla men dandiye kadaja wassa hojja e dandimati mihe hinga pan ham nuwetti ekam e dandi kandekge mati ga korekge mati ga dankola matin dama hojjam eneka nuhinge eneka macch ei fahat tirin efenna manzaru vetti daneti ganna biru hama aravuga dekola kate vena vette ekam e dandimatin ena hinga dankola tiri ema nafsan anna ihsas ge sababun eenaga bay kuladana badaluwan defar bay kar kulada mihaanga basur kure neefatun leena mehunna nakula vettisa belum bay far mana doctor so mana kure le demigen dati me hevarikan nete mismi honna warugada alitaka belu doctor ko mana kure eenaga hevarikan netunga kantata dakwaar ko bedanet e manaki insanaga nafsa mikala hunna ta'sir taka sebotte gulumuge beenum sihuruga ahulwarin mikala mismihun eba beenun kore emi hunge khassa kandatta gotugalas ema khulasa eki sihuruga maana geterega hagigen hori kantattake behimene adi sihuru gotuga ega hagigate nek mistakum mehun khiyalu kodde wadda de baawr kantatta bes himenigen ebaad emi sihuruga taarif awon mere bahadakka nukta eki madmar inshallah sihura ki hagigate ekkum ge dalil ega rajih rangala roy adi sihura da mihage hukum inshallah magarna mad fawq madmar kurigendan hada wa subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh